Lapha-ke sibona umongameli wokuqala ubaba uNelson Mandela owavakashela-ke amaNazaretha-ke asebuhleni. Asike sizwe-ke ukuthi yini afike ayigqugquzela uma esefikile-ke khona laphana ebuhleni. Nto ibibalulekile umprofeti uShaka ibiyinto yobana sizithembe sikholele kwisizwe isisiso isizwe samaZulu siyasazi kulo lonke eli lizwe naphesheya ngobuqhawe babo selisilindele isandwayo saziwa lilizwe lonke ngobuqhawe. Umprofeti uShaka into yobuqhawe bemnyama ibiyinto ebalulekileyo. Iyo loo nto ebezonalanda nje ukuthi umphefumlo bawusindiswe wabafundisa abantu bakhe okobana bayazi into yobana ubutyebi into ebalulekileyo ezakhuluma isizwe. Bantu bakowethu bathatha ke ngoku bathi ngenxa yento yobana umprofeti esishiyile bazame okobana silwe sodwa. Lapha namhlanje sizokuzila nani sizilela eli qhawe namaqhawe. Kuyafuneka into yobana sonke noba ningamaNazaretha, amaWesile, amaJudge Reformed Church nezinye icawa, amaMuslim, amaHindus, amaJuda, kuyafuneka okobana sidibane sibambane ngezandla sithethe ngoqondo singabantu abanje adomisane uyahamba. Well, iyona ngxoxo-ke leyo kade ithulwa ubaba wethu upresident wokuqala ubaba uNelson Mandela. Sizwile izimfundiso ezithi siyinto eyodwa kumele sibambane siyeke ukuthukana ngoba kunabantu abasixabanisayo. Thina kumele sibe into eyithule. Umcebo uphethwe yithi ngezandla zethu.